nga ni Rugi papagayam nga ibasa. Dahil lagip tinapalabas ng pagayam tayong Jethrey iti Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Amante Pagaragan. Iti barangay Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Sa gudayan nga iti surat. Dear Manong Nemy, at na pagsasao Manong Nemy at ibiyag kat kaslapilid. Numaminsan kadadaka iti baba, numaminsan dakamat iti tanga, uno saan kat numaminsan adakamat iti ngato. Iti nakurapay Manong Nemy nga panagbiag kat saan nga isu ti laped. Iti pa nakatungpal, iti arapa iti biyag. Tasag kang talined nga dati baba, mabalimet nga ngumato ka. Kastamat na kita adati nga to, posible met nga bumabada. Ti kinalaad ala nga ti may nga tao kat saan nga tubeng, tapno saan mong ipateg. When Manong Nemy, tinasken ket iti kinasinaw ti puso, tinasken Manong Nemy ket iti kinadalus iti kawangan ti may nga tao. Manong Nemy daytoy tinak pangrugyan kas bugas, ti pagkasalitaan ti biyag ko kinayat adyak tupulos malipatan. Ket babayan iti nakman ng isalaysay ken ni kumpadre Amante Pagaragan iti Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Na isurat na ito'y pabayan kan ko anak. Ket na ipaimakin ka. Tapno si ka Manong Nemy ket umayak pakibin kan ka. Tapatasan daman nga sublian di napalabas. Kastuman nga rod Manong nga rugiak ti amin. Nakurapay laeng tadda nga panagbiag mi Manong Nemy ta makitaltalon kami. Idi ubingak pa'y Manong Nemy kat makita ko no kasunod rigat ni tatang kastamat kang kininanang nga agsukay iti taga. When nasapak nga nakasusuro Manong Nemy nga agtrabaho iti taltalon. Panagsagka, panagraep, panaggapas, panagmula, panagharvest kanda dumapay. At kastamat ten Manong Nemy ti panagtaraken ti dingwen. Idi agbasak Manong Nemy numampay sa anak patamako na kanalaing ngam nagagetak. Naggraduarag ti elementarya ngam nagpatinggak laing ti high school. Makit-kita kidin Manong Nemy ni Kristala. When no kasarsarunom kat magmag na kayo ni Kristala Manong Nemy anyan nga seksina. Pangatidugen ti buok na Manong Nemy ngano kasta nga magmag na kat aprasen ti puloy nakamay-mayat abuyaan ti likudan kat sikigan na. Kastamatan Manong Nemy no kitaem iti sangon-sango anyan nga naglibnos ti pamangkina. Iso na laing Manong Nemy tano kumita ken ka. Pangkis ako nada. Pangkis Manong Nemy. Ken medyo leped ti agong na. Mangmangig ko iti Manong Nemy di pananguy-uyaw da ken kuana. Pangkis! 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 Leped! Leped! Isakit na ganyan Kristala. Isakit na. Agaram siguro. Ni, sandang agbagay. Guwapo ni Jethrey. Idinto na Kristala. Pangkis. Lepet ti agong na. Matag ko na Manong Nemy sa anabala ko nada. Tabugbog tong met nga anak ni Kristala. Sa napintas ti balay da. Gabuta, nabaknang da. Diya ka mo Manong Nemy numano kami nga agduyos kini Kristala. Baka siyak laeng. So kaya nananaya kon nga baro Manong Nemy kat nananay mat na balasang ni Kristala. Dapan kon pinasyariso na Manong Nemy. Ngayon di magadakas, dagiti naganak kang kuhana kat sandak kayat apaster ken. Uwan Manong. Abay, awang galit kalintagak nga mang pasyariti anak yo tata. Nana, kinunak. Uwan, dagiti naganak kini Kristala nga tata Baristo kastamatan kini Nana Violeta. Sandak pulos nga ni kaniti gundaway.
Isong tinaramid ko Manong Nemy, nugasta nga makitak nga rumwar ni Kristala, mapan na makitsenda uno saan kat mapan na ito supermarket. Kristala? Jethrey. Umay ka kung mapasyanan dyan balayo, ang sandag mo na kaya tapos terkad na papakin mamang mo. Apay nga mga kayat na, kahit nalaadak, pangkisak, lupad pwede agong ko. Apay, samad nga na takit tikit kitaeg. Tinasken, kahit sikat makarik na kiti ayat. Yung siguro, saan kami kari-kari kinaganakan ka. Kapatabugtong kang anak, sikan tulad kakaiso ng agtawid iti kinabak nang yun. Ngayon sa nga dayta team, gun-gun utek. Natikit, hindi pa lang nga talagang iba't patig ka Kristala. Malimam to tipo master sa Jabalay, Jethrey. Ngayon santang matapastrikan na kinaganakan ka. Mabaling ka di awisan ka. Nutoy, dagmirianda. Di ka mabain iti ko na yan di tao. Ano ka ba't kabain ko? Jethrey, gwapo ka. Amok na doon na kras ka. Ngayon mapay nga syakti kayat mo. Saan tangang bagay? Saan nga dahito ti nasken nga pangalabatan ti pusok nga kayat ko nakmet. Uno gapo ka di, tabak nang kami, kayat mo ti lumong aho. Datal ka di taga puna, Jethrey? No. Saan nga dahito taga puna? Mamati ka kumakanyak, Kristala. Oen Manong Nemy, nakalalis to nga nagwaras ti damag. Nga siyak, Manong Nemy, kadagar-arem ka ni Kristala. Ilinto talaga di babae nga krasmat kanyak, Manong Nemy, isuda pa mismo ti umay, mangibaga. Kasto ni tilingit mo, nagaputi taltalo na. Mabaling ka di nga siyak, di mang punas, tilingit mo. Iti barukong mo, iti rupam. Punasak to lang hindi ito yung tunadak sa Jabalay. Kanapay nga, surut-surutin dak. Kahit may kumangamin nga, pasibundag kang ka. Nga apay. Apay nga? Apay nga ni Kristala, nga pangkis. Ken leped tagong na. Ito kami. Ito kami. Nakalugaram. Ano tinapinpintas ka na kami? Ano kahit mo ka dito bumaknang? May kamang ka na kuha na. Sigurado na ita. Tinagwa po, kahit agayat, kahit makiasawa tiya, nalaad, kahit baknang, kinabaknang na yung tigun-gunudan na. Ibagayo ti kahit yung ibaga. Ngamawan ti kinagpeso na ita. Sa bagay. No, makiromansa ka ken ko na. Hamo matakit kita angkat na jarupa na. Hindi kat nakakidum ka. Adayuwak di ito'y Manong Nemy. Di ito'y di ko nada nga sutil tibiyag. Wain Manong. Kadauray datatang kaninanang Manong Nemy kit ublagan dakmet. Anak. Anak serbi ti kinagwapo. No kasjemet nga langan at asawa. Tatang. Saan nga napating tilang ako nakmat ka na kayo? Uy, nada akong dita. Ay patsiyam karod nga kayat na ka. Nagida naganak ka ni Kristala. Saan nga isudat yan? Mangikideng ka na agdesisyon tatang. Adamadla ka ni Kristala. Susapo eh. Malaksid no ni Kristala ket kalikakom nat bumaba. Nakasagana nga mang laksid uno laksidan dagiti naganak ken kuana. Saan nakatawat na laksidan tatang kamata bugbog tong anak. Ay adot kakasta anak ko. Dagiti rupa ti kwarta, dagiti mata pobre ako nada. Lagat mo talaga nga nasgad na tatarigagay mo anak ko adalat takang ka. Handa ka lapdan. No talagang ipatpatag mo ni Kristala. Aramidem ti amin na pamuspusan. Tapno manubiam ken maasawa misuna.
Manong Nemy iti laeng ruwar ti mabaling ko nga makasarita ni Kristala. No man pinaalas kano nga agari makiti kalsada. Nga manang ti mabaling ko manong. Dinakmet pastreken iti unig ti balayda tapno formal kuma nga sadyay ti pagpasyarak ni Kristala. Aging ka Manong Nemy. Nga dan makatawan ko sipud na idaton ko ti panakayat ko kinkuana. Aging ka ngayon aklon na kon Manong Nemy tinaminsan nga panagpasyar mi kini Kristala. Agyamana Kristala. Siya akong di kararagsakan nga lalaki dito ilubong. Yung kang kakanayon kulat nga salsalud-suden. Jethrey. Apay nga siya. Ilinto ta santang agbagay. Wala pa dasong nagabay ta. Sa tasulud-suden kini tatalakay. Nagbagay ta. Sige. Tata! Ay! Anak ko. Mayat man ta na adda kayo dito yung igit tibay-bay nga ag-date. Agbagay kam ka dimot lang? Na. Nagguwapo ka barok. Nagpintas mo ti kadwam ti pamagina. Ay mapay. Kasal pa nagkidam kanyak malasan ko. Apay nga di mo inatur dat agong mo ay. Jesus apo. Hindi ko mapelo baladaga ka. Di kito ko man naganak kang kakita. Inatur da ko mataagong mo. Pinatarid da ko matapno sa angalap pinakasta. Ay sus no agtudo. Baka no sumbret ti tudo na taagong mo. Langaw kayo may tata. Hanggang agbagay kayo. Agbagay ka mga di matlaing. Da kayo tinaekari. Amoyo ka di nga mamadtuak. No. Dito ko na tata. Mamadtuak. Da kayo ti agasawan to. Ngem, adarak ka lang na. Aglasat ka ito, iti ado nga panubok. Itirigat. Itirigat ka na ay tata. Nakasagana ka mga agbinuling. Sang ka di mahal, itirigat ka na ay. Nagkita, mabaling ka nga ro na nakasarin. Sa anak lang nga mamad to. Mabaling ko may timang ikasar o numang kasar ka na kayo. Ni tatamit. Agkasar kam tumit lang ti simbaan muna sangon ni Apo Huwes o Apo Mayor. Kaya dahil iti pupuutan yung anak ko. Husto ti kunak. Agrigat kayon to. Gabutasi ka. Balasan ko. Ay na. Laksi dandakan to. Digiti naganakan ka. Manong Nemy tuloy ko ng inakbayan ni Kristala. Kabayatan ngagpamyanan ngagpabagatan kami. Iti panpanag nami Manong Nemy iti baybay. Iti napino akadaratan. Kano kasta nga mabanog kami Manong Nemy agtugaw kami. Adan tumatan gabat nga mabalim nga pagkatugawan amang buya no kasano iti santo apan lus apan nakabanog digiti daluyon. Ngagpasag iti kadaratan. Manong Nemy naglanang dagiti bibig mi. Nakaimimas dagiti bibig ni Kristala Manong Nemy. Okay. No kastang ag-agkakat nakakidam ka mga duwa. Para kaniyak Manong Nemy kat isunti kapipintasan nga babae. Ngagbagay kam launay. Iti sa bali nga bangir, oray met no isunti kalalaadan katagpadpada ka mga nalaad. Tinasken Manong Nemy, kinagpimpinatag kami. Nga nakasagana kami nga lumaban. Iti anya mga dumteng nga tuprak, ti panubok ka na kami. I love you, Kristela. I love you more, Jethrey. Oh, nakaragraksak kami Manong Nemy kadin na dawat mi nga sapay ko ma. Tagtultuloy dahil ang ragsak. No pa'y bumalabalaet Manong Nemy ti panunot ko iti padto tilakay nga nagsalsaludsod amin og bagay kami. Ngagrigat kam to. Gamte ko nakon. Nagasagana nga agrigat. Malaksid nagtultuloy dahil ang rigat nga awan ti mauray mga supapag nga panagnamay ken panagragsak. Nagdinamagan iti lugar mi Manong Nemy nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi kini Kristala. Ket dagiti babae Manong Nemy nga kras kanyak umay dalata. Umay damang sulsulisog kanyak Manong Nemy.
na naruna kini Eva. Umay dito'y balay, Manong Nemy ni Eva. Nana, naibaga bigatyo. Ay, si gagayyem, Eva balasan ko. Apa iya? Ada ni Jethrey? Sagsagana nga mapanidya talon. Jesus, orayak nga rod. Kuyog kami. Mapangkutulungan. Itikas nga lang nga malasang ko nga naka-sleeveless, nga naka-short. Agad mabubuan, ada kita legs mo. Nagdalyasat ka niya talon. Tayan te kuruutan, kanda katambakan. Sa maysa, ay susapo. Baka no matuduan kayo. Kahit ang kimat nga grood. Kikimatan ka no ka, di kita naka-short, kada naka-sleeveless. Ano? Nina naman. But gandak man. Ay ayati masapul mo, iti anak ko. Di kita Manong Nemy ti bang mangig ko nga managsarita da Eva kininanang. Ay na sakit ti Eva nga nairanta nga mang sulisog iti anak ko. Siyak ti maibagay nga baling nga manugang yun nana. Tamom ka di matlatag-laba. Tikas ta nga langam. Amom ka di matlang tikas ti marito nagtibalay. Makitam. Ano kumot serbida nanang agtrabaho. Apil mo siyak. Ano kang ipatpatig ni nanang mo. Ano? Siyak, di nakipatpatig ni nanang ko. Apay nana? Di nakaam nga isuro. Una ipatpatig na ngabuta. Siya kun anak ko ti manglabat erwatem. Siya kun anak ko ti mga sakdot pagdigos mo. Kasi rami din ni nanang ko nana. Siyempre ipatpatig na ka. Tadungdungon na nga rod. Saan nga ba nang dungo? Kinaulpit na itang rami din ti inam. No, baligtad sa aman ti magbagayo. Ituan. Apay nga palubos na nga manglabat erwatem. Di ka mabaen, bimalbalasa nga ka, di mo mayamog laba. Kasano nga rod din ito nag-asawa kayo ken ni Jethrey. Asin nung itong artaglaba? Ni Jethrey? Uno siya? Ay, apoy ha. So nga, pumanaw kan balasan ko. Saan mo nga sulisugan ti anak ko? Gabutan na ikari, nga isudan to iti agasawa kini Kristala. Manong Nemy gabutad dan nagkinaawatan mi kaniya Kristala. Dito matindi ka po na nuapay nga nagturong kami ni Tibalayda tapno ni kasta kat income mga asawa. Manong. Nakigtut Manong Nemy na kinanaganak kan kuwana. Natata Baristo kininana Violeta. Ano na kita sa word ito? Ano na masapol yo? Ha? Siya kung tagtimag siya karod panglakayan da. Siya ti ama ni Jethrey abalayan. Ala! Abalayan! Nagturid kayo ng magibagatikas ta? Abalayan ko na yo kada kami ti asawa? Asin no kayo kuma? Nga mamirmiraot. Manong Nemy, adamat idi siyempre ni Kristala nga si ematang. Kad mangmangig na Manong Nemy, ti mapaspasamak. Tata, si mublatak Manong Nemy ang nagtibot. Ipatpatig ko ni Kristala, ti anak yun. Agden din namang ti kinagwapong barok, kabota mo muka. Nagwapo ka. Mapay nga ti anak ko, anak mi, iti kayat mo, iti kita matalaganan. Saan ko kitahin ti lang nga ti tao ti ruwar. Tatano ti kat iti kaungan. Kit pamati ka kadi nga rod. Nga nakasagala nga agrigat iti sidong mo. Ti kakaiso na kan bugbugtong anak mi. Takayto ka di nga agrigat, tata. Ay naling ka, ngagsaludsod kan sumungbat baraw. Sa mi akayat nga agrigat. Iso nga sanda nga akayat ngagbalin nga manugang. Nakalawlawag. Ngayon patpatignak, agpimpinatag kami. O ti sa baling agdesisyon, no saan nga, isuna tata. Wait kami na balayan. Oy! Nagawawagan ti balayan. Naturid ka, mat na makiabalayan ka niya. Amok, no adya tiran tayo, ta kayo nga pamilya. Kaya ito nga may kamang tibugbugtong mat nga anak yo. Ha? Iti pamilya, tapno likas tagat no anyan to tawiden ni Kristela kinabak ng bekit may ranod kay tumat. Hanga kadiakas ta.
Kaya yun nga panawan ti marmarpo nga balayo tapno makipagnaed kayo dito'y pimalasyo nga balay may. Pumanaw kayo. Agyaman kayo at pinastrek na kayo. Napapanasan nyo mati sumrek iti pimalasyo nga balay. Awang kumati sa bali nga pagdesisyonan tayo. Kabsat no saan nga iti anak tayo. Huwag kita amo ka. Nga kayat ni Jethrey nga asawan ti anak ko. Hay, nakalawlawag ti amin. Nagwapo ti anak yo. Nagpangit ti anak mi. Saan da nagbagay? Umuna-una, saan da nga talaga nagbagay? Gapot na mamirmiraot kayo, kadbak nang kami. Dagiti ko nagtagdesisyon. Manong Nemy, pinagunyan ni Tata Baristo ti anak na. Hay, Kristala, anak. Papa, iba't patig mo ka rin nga lalaki? Iba't patig ko unay, Papa. Kahit nakasagana ka kading agrigat iti sinong na. Nakaang ka. Sabi nga natapusom ti surutem. Kahit nalayag di makikamang dahil ka na tayo. Kaya damatag na maay. Nakasagana ka agrigat iti sinong na. Papa, Mama, susapo. Minamauyong. Tada tanam na mahayam nga ramidim ngay. Umanugot kami. Saan nga mabalin? Inakirubuatan na kita rawatek, Papa, Mama. Nasumurutak katak. Violeta, di magkamit. Panawan na tantanakta. Bayam. Agsublin dumatlag na itanin sunduan hanil makaanos. Puputom ti Saok Baristo. Malubusam lang. Tapno maamirs na ti kinapudno. Nakanamnam ay sunat ito'y. Kalbasan na. Agnayad iti marmarpo nga balay. Agrigat to. Katog sublin dumatlag na ta. Palubusam lang. Manong Nemy, simurot at talaga ni Kristala kaniyak kada kami. Kat talaga nga nakasagana ka nung agrigat iti sidong ko. Manong Nemy, uray awan ti pamalubos karigiti naganak kani Kristala. Dimteng Manong Nemy ti kaaldawan ti kalaysami inisango ti huwes. Tay sulang ti kabaylan mi Manong. Wen, napamimit lang pakamo kanaginaganak kani Kristala. Ngam sanda pulos kay imay Manong Nemy. Numang panalidahay ti babae nga patpateg ko ngam inay ayok Manong. Isudan tumat lang ti makamiris iti bidot da. Malaksid ano? Saan mo kaya atin nga matuloy ti panagkalaysata? Matuloy nga matuloy. Gapot ti patpatig ka. Ken patcheck ni patpatig na. Nagasaga na kakadingarod. Ngagrigat iti sidong ko. Wakin. Inaramit kon. Amugmed tagistimar. Iti unag tibalay gabutan. Sinusuruan nakmanimma. Sa nga gabutabak nang kami kat yakon amo tagtrabaho. Numampayad na katulong mi. Amog. Kan nagserbihat ken ka. Kan tumulong ka, uno tulungan kay titaltalon. Kat pudno Manong Nemy, agsipud ta. Talaga nga nagaget. Naling agistimar ken nadungo ti asawak. Ore oy wanda tileped ken pangkis Manong. Ngem no kastang agkayda kami. Adakad pengarod pangkis. Sa bagay Manong Nemy, nogas asog ka nagareng-eng ni Kristala. Inlibas ko akinita Manong Nemy dagiti matana. Nogas ta nga maitayok-tayok ka ni sunay tiragsak. Saan matan mo ko ang agpangkis mo? Baligtad no ko dagiti saan nga pangkis ket no maitayok dan isun ti managpangkis na. Nakaragraksak ka kiti danam. Ore no grigrigat ka? Saan nga rigat? Ti pagpaspasarak. Gabota. Pagribing tagserbikan ka, ti agbaling nga asawam. Kan makitunulong keng kay ti trabaho mi ti taltalon. Dagiti saan nga mararaipan Manong Nemy. Wen, simsimpaek. Simsimpaek digito'y Manong. Tapno ni kasta ket mabalin nga raipan. Ket nung kasta nga masimpakon, panalumakon Manong Nemy. Ket gabutawan ti kuliglig ko, awan ti pagtandan ko Manong Nemy. Dagiti sakak tagkulkuliglig Manong. Wen. Nung atada makakita kaniyak ket ibagada nga agbagtitak.
tagsala-sala akit itang nga titaltalon manong. Dagiti burakek Manong Nemy nga napatad nga saan nga mamulmulaan, limpyaek, burakek, paluknengek, danumak, sibugak, sakto agsala-sala Manong Nemy tapno makuliglig. Dagiti sakak ti pagkuliglig ko Manong Nemy. Kadado dagiti mas daaw adan tumeten ti asawak Manong Nemy nga umay tumulong kaniya. Kinapudno na Manong Nemy nagkamangak pa yan iti agricultural office. Kat babayan ta, miyembro akmet Manong Nemy ti asosasyon mi nga manalon, inikanda kiti libre nga pagay anapintas nga variety nga ibunubun ko. Inikandak pa Manong Nemy ti makina pagpadanom. Wen, kanda duma pa nga kasapulak. Dada ti kapuna Manong Nemy no apay nga sa anak ka narigatan nga nagtalon. Okay Manong Nemy. Ti asawak nga nabaknang Manong Nemy, amo namat tiagsak ka, amo namat tiagraep. Kadado Manong Nemy dagiti mangdaydayaw kada kami. Aging nga edi agapit kami Manong Nemy apaw. Panakkelan man ta pangaduan Manong Nemy, amano nga sako ti irik iti naapit mi. Okay Manong Nemy. Kamuta, tapno di kas tagat alisto kam nga makaapit ko na. Saan kon nga pinatrabaho pa ay kadagiti mga maagapas manong na tigat pinaharvester ko man tena. Tapno alaalis to manong. Aging ka Manong Nemy nga dadaman ng tiragsak ko iti padamag ti asawa nga aginawen. Kat addantun anak mi. Addantun anak mi Manong Nemy. Addantun. Kasta unay nga rod tiragsak mi nga agasawa kasta magtandatatang kininanang iti tibaga ti asawa nga ni Kristala Manong Nemy nga masikug. Iso nga, imbaga ken kuha nga gananan. Imbaga ken kuha na Manong Nemy nga saan nga nasken pay nga umay naktulungan iti taltalon no addaak. Ngem umay nakbalbalunan Manong. Nakaragraksak kami. No kasta nga umay nakbalunan dito taltalon kaya nagsango kamto nga mga nitisirok tinarokbus nga kayo. Kumusta ti anak ta? Hagakati madlamarigatan? Biyak ko? Kumusta matanda papakin ni mamang mo? Kaslasadak nga mamo. Lumakita kita. Kat pagod niya kita. Talagang lilaksidak nga anak. Ngam sa mo idang laksidin nga nag-anak ka. Sabi ko mata. Yun may pasangayitan ti anak ta. Isundot aramatan tamar bareng no mapakawan da tanton no adanto na po ko da. Lalaki Manong Nemy timpas ngay ti asawa ti makadakas Manong Nemy. Imala iti inana nga leped ti agong na ken pangkis. Ngam naragsak kam lata. Naragsak kam lata. Junior Manong Nemy timpanagan ko. Jethrey Junior wano Jethrey ron apay nga saan nga naragsak ti asawa. Apay saan nga naragsak mahal. Sigat na ginawag ti amo. Malagip mo di kapigsak ti aginaw. Kudu-kudutan ka. Nga apro-apro sak tarupam. Gani magbagak. Gagawapon to ti anak ko na. May malamat kanya. Barbareng nanto ti ading nanggit nagwapo to na pintas. Gansakbay nga mapabunyagan ti anak mi Manong Nemy napang kami. Iti balay da Kristala. Kat ti makadakas Manong. Saan da pulos nga bigbigan ti apo ko da. Ay susapo. Abay nga pakidayo kada kami nata nakapang pangit nga ubing. Umami ko ikumbidar ti panagpabunyag mi kat umay kay tuma. Papa, mama. Ayoy! Jack pa ipalubos nga na ti anak ko, nga magbagaan ng isot anak ko, awagan ng ti ama, papakin mama, sikanto kit din. Manong Nemy nagan-anos kamlata. Ado nga anos Manong Nemy kat talaga nga pudno. Ti ko na tilakay nga nang padto kata kami. Gada kamtot agkagasat. Nga maglasat kamtot ti ado nga rigan. Ore no al daw ton Manong Nemy adak tubala ti taltalon kat umay naktubalbalunan. Dagiti agina. Nang runay di amon ni Junior ti agtaray. Uwan Manong Nemy.
Lumba na pa yung ti inana. Nukas ta ngumay dari tal-talon ngumang balon kanya. Idagbasan ni Junior Manong Nemy naglaing. Iti kinder aging nga naggraduan. Namin sampay Manong Nemy nga namampi impasyar ti anak ko. Idi ta kayat naman nga makita Manong Nemy ti lulo na iti kenlula na iti bangir. Ngam kaskas di nga pinabainan ta. Ay, siga nga lana at gobeng. Nana ka mga wawagan ti grandpa kada grandma. Kada lulo ken lola. Anda ka kapin na no. Kaya pekostat ko na yo. Grandpa, grandma. Nalaing at di eskwela. Ore nalaing ka. He. Apo ni matin tangken ti ulo. Tangken ti ulo. Tangken ti puso yo. Tata, nana. Di pa mo nga bigbigan da po ko. Diyak to pa mo nga bigbigan to gusto nga anak ko. O mati sa baling ng malaan na no sa angis una. No pangkis ti ay nayo. Un anak yo. Pangkis medlata po ko yo. So nga ron ka pumanaw kayon. Susa po ya. Hangkit hon ngumumay. Ken oray idi agraduar Manong Nemy ti inauna uno ti anak mi nga ni Junior. Nga isupe ti first honor. Nga pinalaan mi bita. Ngayon kaskas di Manong Nemy nga saan na nga imay. Hindi, tagbasan ti high school Manong Nemy ni Junior numambay adumat na kiti manguyaw kang kuwana. Ngayon kung kunak kang kuwana Manong Nemy. Anak, tinasken kat dambalitukan ti panagpuspusom. Ken nalaing kat eskwela. No first honor ka, iti grade 6 ka, into nagraduar ka ta, high school, valedictorian kanto. Kadi sungarod tinapasamak Manong. Valedictorian. Nakaragraksak kami ti asawak Manong. Kani di agbitla Manong Nemy ti anak ko. Ado di kiti naisurot ka nagluwa. Kabuta, nakabimpintas ti mensahe ti anak mi Manong Nemy. Bayat nga bitbitla na tiya panag-diskurso. Awan sa bali nga pangisagutak. Tanyaman nga maawat ko nga award, diploma man, medalya, wano tropyo. No saan nga naging tinaganak kanya. Natatan kininanan ko. Kaya awan sa bali nga kangrunaan nga pagyamanak, no saan nga niya po Diyos. O reman kasi tilangak, ngayon paay na, sa anak, nga mabain nga mangibaga, anaragsakan. Naman pagkasto tilangak, nga sagot ni Apo Diyos, nga may kanakmet, itirasidap nga panagpanunot. Kansang ko, ngay lastog, isuti kinapod no. Talaingat, asing petak, natudyoak, kanaginagan kanya. Kahit kong ipanagnak sa galubungan. Nga tilugodan, nga grigrigat kami, makital-talon laeng, ni tatang, kan tumultulong na tinanang tital-talon. Makapagturpusak, iti kolehiyo. Kahit ko nga baga, kahit ko tagbaling nga doktor, iti masangwanan nga aldaw. Inararakop mi Manong Nemy iti anak mi. Idi, tamalpasin ti panagbitla na. Anak, uri kasto di kinarigat naragsak tayo. At siyempre, Manong Nemy, pimaala kami mat. Nga magagangay lang, Manong, nga may apansit, adat puto, kaya na anaman di kita nga inaisagana, Manong Nemy nga pagpaala. Naging ka, Manong Nemy nga deliver da nga letson baboy. Dinamang ko, nagapon na reta, sunod nang ipa-deliver. Dinamang ko, Manong Nemy, ti lalaki nga nang i-deliver. Kuha Manong, da tatabaris to kini Nana Violeta. Regalo da kano. Iti apo ko da. Kasta. Diyos ko. Kasta lang. Sumungsungad na papa kini mamang mo. Umay takablawon ti anak ta. Manong Nemy datang ti kararagsakan para ka na kami iti asawak agraman ti anak mi.
Namampay idi at kasar kami kat saan da ngay matendar. Kaya nagda dumapay ng imbitasyon mi. Ngayon mi tinayta nga panagturpus ni Junior kat may sa nga direktorya ni Suna. Imay da, imuno na tilatson baboy mano. Kaya kasto na yun at alistoda nga nang tupak-tupak Manong Nemy sa dahil imbunungan nga nayon ka nagitipotahe. Yung muna Manong Nemy nga naginarakop da kristala agraman matenti inana sa marakop ti asawak iti amana. Sa nagabrasa kami met iti katugangan. Saan nga basta nagabrasa laeng? Jethrey, nakatagal na lang kung tamarok. Nagyaman na kada kayo tata. Ay, apa nga tata. Papa ko na, papa. Naginarakop kami met iti katugangan ka babae. Ay, sa dinutayan ti apokok, ngagbalin to nga doktor. Ano dyan, ayan di kita kiniraduharan na may nakipaala, papa. Dati na umayan eh. Hey, Junior. Ay, gayam, tata. Ay, grandpa ko na. Grandma. Di man sandak nga mamo. Gabota pangitak nga po ko yun. Ay, di tayo tamarok. Gabota kinalaing mo. Nakalaslas to. Napanagkila ka magipaka mo. Nga nakalalaing tapong ko kinagbalin to nga doktor. Naginarakop Manong Nemy ti anak ko. Kanti katugangak nga lalaki. Sa simublad na naginarakop itilulang na. Ganda-ganda ang balayan mo. Yanda. Ay, Jethrey and Cristala. Nako, ya. Lipatan tayo, NAPALABAS. Kahit mo lang mapanagnakan no kasano iti kinatpudno ti anayat yo. Dati mo kini talaga nga saan nga maitured, maibturan ti anak may tirigan. Ngayon talaga nga napanagnakan nga talaga nga pimpinatag kayo. Haya? Impanagnak yun dita. Iso nga, tapno masupapakan mi no nyaman na kita nagkurkurangan mi ka na kayo. Ikarimi, di kayo na agree ka rin, kitne. Da kami timang pabasa kini Junior, manipod first year college sa ginggag, baling nga nanay ka doktor. Agpaiso, grandpa? Uwin! Basta tunoy tarapa mo agbaling ka doktor Barok. Tauray no pangkis ka nga doktor. Lipot tagong mga doktor. Adon to digit di bangyat keng ka. Ha? Mag-asawa kandot na bintas. Agas iti panakiasawa ni mamang mo nga imalaam iti guwapo ken nagagat na pudno akas kini papang mo. Manong Nemy kas taon nga rod tiragsak mi ti tinungpal digiti katugangat. Iti karida nga isuda Manong Nemy ti makaamo ti amin nga magastos ti anak mi. Iti panagbasa na siya di bagyo. Gadgabutan na ikaw kami iti kaawan kaadayo ti ayan ti asa anak mi naman pa'y matawtawagan mi Manong Nemy kahit ko tagaramid ti babae nga anak ta. Sabi ka nalado ti amin di ba? Basta ako nagkang ka tapos lamay may salang ti kahit mo nga anak. Iso nga agsagana ka. Sweetheart, mahal. Kabuta. Oo. Nakalukat palang tari daw. Nakalukat palang tari daw. Babaam ka na umat sa balik ka kadwa na dito. Nga man sumangpad na tatang ganinanang. Iba't pati ka unay-unay. Uri na pangkisan. Lalo ka mat nagpangkis nung hasta nga may tayo-tayo. Naragsakak unahin. Nang narunan wakitat ng tutara niya kamasagbayan tanak ta. Naragsak lang unahin gabota. Simu kumatlangin na papakin ni mama. Gabota talaga na panagnikandan. Iti kinapudno ti yan ayata. Uwan Manong Nemy kasla nagsubli ang kabarbaro ni ayat kada kami ti asawa. Kaya kastaw ni taragsak ko iti baga na Manong Nemy nga daman ni nagpitpitik iti saklot na. Uwan Manong Nemy. Babae Manong Nemy ti anak mi nga may kadwa ken buridak. Nakapimpintas Manong. Ta saan nga pangkis? No dikit nakapimpintas dikit ti matana. Kasta nga tayo nga nakatirtirat ti agong na nakapimpintas. Iso daytoy Manong Nemy ni Binilda. Uwan Manong Nemy ni Binilda. Ken ti anak mi nga inauna isuda. Ti mangmangted kada kami ti ragsak ken rekta.
Di na kumakayat idin Manong Nemy ngagtalon nga manangarod pangalaming or pagbiag mi. Naman pa'y suportaran dagiti katugangag ti anak mi ngagbaling nga doktor. Ket kaslasana nga mamati Manong Nemy di agraduaren ni Junior. Aging ka nag-take the board Manong Nemy ket nairwar na. May san nga nanay nga doktor Manong. Nagtrabaho iso iti ospital Manong Nemy sa dabukod na nga private clinic. E dinto tani binilda nga odi adamat isunan Manong Nemy ti elementarya ket pada na ti kakabsat na Manong Nemy nga nalaing. Kaya nanto kanumat tagbaling nga maestra. Manong Nemy napigsa balay ni kita katugang tada doktor nga apu ko da nga mga asikaso kadakwada. Tas tamateng kadatatang kininanang tada doktor nga apu ko da Manong nga mangreseta iti maintenance da. Ken mangibagbagan no anya tirumbeng aramidan da tapos kasta ket adayuda iti sakit. Aging ka Manong Nemy nga may isa nga nurse iti nagbaling nga manugang mi. When napintas akas iti inauding anak mi. Ti nurse nga asawa ti doktor nga numampay pangkis ken leped agong na. Kas kada kami iti asawa. Nagwapo ak ti asawa kakit ada diferensya na. Tiruar ngin ti puso na kitawan diferensya. Tas tamet Manong Nemy da Junior ken ti asawa na nga ni Cristel. Irinto taubing matpaya ni Binilda tanda pala yung elementarya. At sabi ko kang kanay mingi daw dawat. Nga awanton dagiti rigat nga dumteng iti biyag mi. Tap na kasta ket padasa mi maten nga lakamen tinamay ken ragsak natalinaay nga ragsak akas supapak ti adumat nga rigat ngeng kam nagpasaran iti napalabas. Dito nga ron ti pagkasarita Manong Nemy kanagyawan naklaunay kani kompadre amante pagaragan tinna pa nang isurat kalbasang nga insalaysay kang kuwana. Kanagyawan nakmeri ti laing mo nga nang ibasa ket sabi ko tadamat na ibati ni adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padami nga nagbuya ken dem nga more power to your program Manong. Tuy nga dagyaman nga pagayam mo Jethrey iti Ilocos Norte iti panangisurat ni amante pagaragan iti Badok Ilocos Norte. Thank you ka Jethrey tiyang kumat ka na kompadre amante pagaragan papagayam mi dagitoy te pagpilyan iti best letter of the month ngam sakbalita tinapili nga best letter of the fourth week iti bulan ti September papagayam ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Nana Ansis iti barangay wano iti Lawag City na ibasa iti Martes papagayam September 27 best letter of the fourth week iti bulan ti September. Ti hindi pagbilyan para ti panakapili ti best letter of the month of September best letter of the first week ket ni Adrian iti Ilocos Norte babayan kani amante pagaragan. Best letter of the second week Arnold iti Ilocos Norte. Best letter of the third week ket ni Gina iti Bakaray Ilocos Norte. Ken best letter of the fourth week ket ni Nana Ansis iti Lawag City. The best letter of the month of September kadawan sa bali no sa angat ipakasaritaan ni Nana Ansis iti Lawag City. Best letter of the month of September ket Nana Ansis iti Lawag City. Nana Ansis umay kanto into no Lunes tapno maalam ti premium ken ti certificate of appreciation. Dito pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz mangibat-batin tinembag nga oras kada kay amin nga sakapada. Babay na po.